اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم حشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurga kami dengan iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Masukkan ke syurga kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, nepu hudib kamu dalam iman. Ya Allah, nepu mati kamu dalam iman. Ya Allah, nebangkit kamu dengan iman. Nepertama kamu dalam syurga dengan iman. Ya Allah, nepu hudib kamu dalam iman. Ya Allah, nepu mati kamu dalam iman. Ya Allah, nebangkit kamu dengan iman. Nepertama kamu dalam syurga dengan iman. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Masukkan ke syurga kami dengan iman.